Hi everyone, in this video I'll be cooking chicken with ground rice or Chagempomba. The ingredients are half kg of chicken with skin, a piece of ginger, kaffir lime, fresh turmeric, garlic, bhut jolokia or king chili, 1, rice. I'm gonna grind the rice coarsely. Put water in a pot and the ground rice. Dry king chili, kaffir lime, put the pounded garlic, ginger and fresh turmeric. Stir it up. Salt. Let's put the chicken. Close the lid and cook it. Stir it frequently so to prevent sticking at the bottom of the pot. I've been cooking this curry for 30 minutes now and the gravy has become thick. Let's serve it. This is the chicken curry, my favorite, and you can see this is Szechuan peppercorn with fermented fish and garlic, and of course the king chili. This is spicy chutney, and this is a simple salad: cabbage, cucumber, tomatoes, and of course the ginger. It's mild one, it's not spicy. So let's start. Here the gravy is not very thick, but I prefer this consistency.
Wow, so nice. After a long time I'm having this curry. So yummy. I have used 1 king chili, so for half kg for me is fine, but those who don't eat chili, you can use half only. Tingling sensation. Nice salad. The taste is so amazing. If you have never tried this before, this recipe, Szechuan peppercorn. The smell of this turmeric and culantro is amazing, and the kaffir lime goes very well with this curry. It's not bitter in taste because I didn't put too much. I put 2 pieces only. The taste is so fresh. If you don't have culantro, then you can use the coriander. Make sure you use fresh turmeric. That makes a different level. Chagat Chagempomba ni. Asisi thau yaude. Dur mahau di yam thoe haujiki. Koi fresh herbs, garlic, ginger. Duga fresh turmeric hapiko. Yana si fresh hapio, fresh ka powder si krakit ni, duna fresh hapio duga hairabok. Hairabok su yam hawe sida. Duga si thong basi akoi chagem se phajana smooth paste oihan ngadawne chagem uroi haba chagem se uhandaba phajana paste oni semgadaba go smooth paste. Aduh si, yam smooth oigo si siya. Asum siya mo daw ni, sige am uroy uhaloy daw ko. Sa already, sige am siya. Grind taw dur siya yare. Adum ising di sige am habraga. Adum sansa rumba muroy mara habra adum thong yare. Adum grind taw ni. Not ready. Locally already, adum fine grind taw dur siya yare ko. Grind ni kaya taw biyo. Not adi matam yam chang ego si siya. Asi same na siya, adogi kung na sigam si grind taw thok ni na trabdi pung ani masang ya, adogi na. Sansa ado already grind taw derso ya, adum sigam do habraga, sansa kung habraga, garlic ginger ko, oy muram na haba ni thong hibi ya, adum maya ida marak to ot tabi ya, di ko sak ito ot tabi di ba, adum thong bi. Try taw yam haw na siya. Thảo dâu gì đấy. Thảo dâu được suma hao đi làm hao đấy. Ở đây có season đâu sẽ skin nhau với chicken sẽ season điều.
Kin yao na mahao hen la lai bhe. Asi na mutrobi chutney, mutrobi chutney. Traditionally ahan sing na so meat de chai go. Ahan sing ni pak cha ning de jing jing lao bai. Do su cha ra khat tang ra ga dum hai na rak re. Hai ro bok manam thai ni hai ro bok se manam hai ni da ba. Hojik ki cha ra hai su hai na re. Sahab ke hawe try tao si yang haw ne ai ni simple lo ni thong du ut ne ko jo hauji ka ni thao ham ni di ha pe ai go last te tarka hoi ne ko ngauraga thao ga garlic ngauraga ha pe ai tarka ri type ta du basically jo ha te darka hu tare ya nga so ya am ka hin di ha bro no chap san ha po thom nga ni ye loi man chu phatte ba si gum ne si kala chi chap sai ba a special occasion gum na nga thong ne ko si sen matam yam chang bai hapo natra later na fresh o indum hapio kare hadde moro powder gidi si lot mak fresh ingredients season ne ko powder oi di manam powder gi manam thol ye ba ne pra simple ne salad se ngari gum moro gum hape green chili di hape ko một giờ bên một chút sải tháo xuống nó em sang nghĩ đi một cấp giả bạn và si một mệt của xin xài đi xem community makai community hai sha ase Chagempomba si mi makai man de ko recipe top lai do so loi na maki Chagempomba recipe lai ngasi gi si wide lo sin jere ai gi video like share subscribe to view duga bell icon se nam view duga mathang di onarasi kharam jari
Please try this curry and let me know whether you like it or not. And don't forget to subscribe my videos, like, share, and click the bell icon. And take care. Bye. See you next time.